Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Buya Syakur Yasin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Menjelang bulan Ramadan tahun 2026 ini, saya teringat saat konsultasi online bersama Buya Syakur Yasin tahun 2023 yang lalu seputar bacaan Al-Quran, terutama bacaan suratul Fatihah dan surat-surat lainnya yang dibaca pada saat sholat. Video ini adalah untuk bentuk upaya mengamalkan nasihat beliau, bukan untuk menjustifikasi baik internal maupun eksternal bacaan versi yang lainnya. Ini hanya semata-mata sebagai alternatif bagi siapa saja yang berkenan. Adapun metodenya adalah pengulangan atau dibaca berulang-ulang agar terbiasa dan mendarah daging untuk bisa diamalkan. Akhirnya dengan berharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, semoga video ini membawa manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Demikian contoh bacaan yang mungkin dimaksud oleh Buya Syakur Yasin. Apabila ingin berkonsultasi secara langsung, yakni langsung praktek, bisa mengikuti program tahsin, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran yang insya Allah akan diselenggarakan secara online lewat Zoom meeting selama bulan Ramadan. Adapun linknya akan dibagi melalui grup. Jika Anda berminat, kirim nomor WA Anda pada nomor yang tersedia pada deskripsi video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.